مشكلة كبيرة جدا تبناها محمد الخامس بعد كده، وكان لي شرف ان انا اكون اول واحد عرفها. عبد الناصر شكل وفد رسمي لتهنئة محمد الخامس بالعودة وتهنئة الشعب المغربي بالاستقلال. فوجئت باثنين من زعماء الجزائر اللي موجودين في القاهرة، وهما أحمد بن بلة ومحمد خيدر، جولي في المكتب وقالوا لي: انت مسافر مع الوفد، عايزين نحملك رسالة انك تقول لهم في المغرب ان هم استقلوا واصبح عندهم مسؤولية انهم يساعدوا الجزائر في استقلالها. وإلى جانب الأنشطة التنموية المختلفة على المستوى الداخلي، كان لابد للمغرب من التفتح على العالم الخارجي، وكان من الطبيعي أن يهتم بمشاكل المنطقة، خصوصا مساندة كفاح الشعب الجزائري الشقيق من أجل الاستقلال. وفي هذا الإطار تدخل الزيارات المتكررة لأعضاء الحكومة المؤقتة الجزائرية، وعلى رأسهم السيد فرحات عباس. إننا نطلب في هذه الساعة من شعبنا الملتف حولنا، والذي أثبت بتضحياته وكفاحه معنا مقدار تعلقه بالحرية واستبساله في سبيلها، أن يشاطرنا الليلة ونهار غد في الإعراب عن تضامنه وتأييده للشعب الجزائري المكافح في سبيل حريته واستقلاله، فيدعو له في أعقاب الصلوات ويبذل ما يطيقه من المساعدة المادية والأدبية لتخفيف آلامه وأوصابه بواسطة مؤسسة التعاون الوطني وفي نظام، ذاكرا أن كل ما يعمله في هذا السبيل يساعد على تعجيل حل مشكلة الجزائر ويفسح المجال لتحقيق أهداف المغرب العربي في الحرية والوحدة. اللي كان هو وبن بلة وبوضياف والخضير وأيد حمد ومجموعة ديال العناصر الآخرين اللي كانوا في بركان، تعلموا السلاح فين؟ تعلموه في بركان. تعلموا الثورة فين؟ تعلموها في بركان. حتى نيلسون مانديلا اللي كان رئيس ديال جنوب افريقيا، نهار اللي جا هنايا شكون اللي استقبلوا الاول؟ استقبلوا الدكتور الخطيب. شكون اللي جمع له الفلوس؟ الدكتور الخطيب. شكون اللي عطاه الهدايا؟ محمد الخامس. شكون اللي صافتوا البركان باش يتعلم السلاح؟ صافتوه من الرباط هنا البركان تعلم السلاح فوق اللوط وفتا فوغال. هاد الجزائريين بذاتهم تعلموا عندنا. حتى الهواري بومدين فيه كنيبات في القهوه ديال الوالد ديالي، القهوه ديال القصبه اللي قدام الموقف. في كان هاد نيلسون مانديلا كنيبات هنا فوق اللوط وكنيبات في تافوغال في القلعه نتاع بني زناسن. تندوفت، بشار، عين الصفراء، القنادسه، زبوش الوص، بني والنيف، زاويه سيدي عبد القادر، توات، مليون كيلومتر مربع من الاراضي المغربيه. للاسف السلطان الراحل محمد الخامس رحمه الله دار الغلط مع فرنسا اللي ما شدش الارض ديالو نهار اللي فرنسا قالت له اجي دير الارض ديالك. D'événements tragiques. Plus de 200 000 réfugiés venant des zones frontalières n'amenaient que ce qu'ils pouvaient porter sur leurs épaules. Depuis lors, pour survivre, ils n'ont pu compter que sur la charité et la générosité de leurs frères humains. Lorsque venant d'Algérie, les réfugiés arrivèrent, ils n'eurent rien à demander. La population locale partagea son pain avec eux. On les reçut comme des voisins chez des voisins. Mais la terre ne pouvait nourrir tout le monde. Et c'est au Haut-Commissariat des Nations Unies que l'on fit appel. À Fidig, petite ville marocaine dans le Sahara, quand l'équipe arrive au lieu de la distribution, elle s'entoure d'une clôture de barils vides. C'est dans cette ancienne église de Casablanca que se fait la distribution de blé et de riz. Une chaîne de 160 postes de distribution de lait a été créée pour 90 000 enfants réfugiés. Chaque matin, en allant à l'école, on leur donne une tasse de lait vitaminé et un morceau de pain. Établissement scolaire à tous les enfants réfugiés. Une fois par an, on donne aux enfants une cachabia. Il s'agit d'un vêtement à capuche qui les tiendra bien au chaud.
Les sacs usagés qui ont servi au transport de la farine sont transformés en chemises et en vêtements. Ce travail est accompli par des jeunes filles réfugiées dans un centre d'apprentissage du Croissant Rouge d'Oujda au Maroc. Le cours Des armes parviennent de l'extérieur, de Tunisie et du Maroc indépendants depuis quelques semaines. Des armes parviennent de l'extérieur, de Tunisie et du Maroc indépendants depuis quelques semaines. C'en est fini des petites embuscades tendues à la tombée du jour. Désormais, c'est par unité entière, les Katibas, que l'ALN attaque l'armée française. Il y avait des usines d'armement في المغرب، كان il y avait 5 usines d'armement. لو كان مشي المغرب في وقت الثوره مع محمد الخامس الله يرحمه، الجزائر ما توليش تستقل، ما ننساوش. My delegation is of the opinion that only negotiation with the Algerians will solve the problem. Only the recognition of the Algerian national realities and the right of that country to independence will end the shedding of blood and will permit France to consolidate her interests and establish with the Algerian nation new relationships based on cooperation and friendship. The recognition of the right of the Algerian people to independence is in the interest of France itself and would be quite in keeping with her traditional and liberal traditions. Mr. Chairman, gentlemen, His Majesty the King of Morocco and his government have never ceased to use all their efforts to bring together the points of view there and to seek out a just and peaceful solution to the problem of Algeria. Parce que tant que l'on n'aura pas purifié l'histoire, l'on ne pourra pas avancer. Les Algériens savent qu'ils mentent en racontant leur fausse histoire. Mais c'est une rente de situation pour eux. Une rente de situation en Algérie, parce que ceux qui ont capté le pouvoir en Algérie en 1962, ce ne sont pas ceux qui se sont battus contre la France. Parce que ceux qui se sont battus contre la France étaient morts. Il n'y avait plus de maquis. Ce sont les planqués qui étaient en Tunisie et au Maroc, c'était les politiques. Et ce sont ces gens-là qui ont pris le pouvoir et qui, pour justifier leur prise de pouvoir en Algérie et la mise en coupe réglée du pays, mettent en avant les hauts faits de résistance auxquels ils n'ont pas participé. Alors donc, il y a une fausse histoire du côté algérien. يا مثلية ببطلنا الله يدوم ولادها رجال ونسوان لاي الحسن ثاني في الحروب كتابنا بالمولاي إدريس بن دريس من الشرفة العيان الغرب الأقصى شناق بصحاري والسودان